Boleh masih spesial buat majikan om majikan tua saya. Masih berani kembar kerja bareng Naifa Production. Majikan paling sayang sing antep mas omongnya orang oh wong bongas nah sayang wong bongas sing paling iman wong bongas rindu sewu dadi siji wong ganteng anan iki. Boleh Bibi cantik sebelah sini siapa? Mamanya Rehan, mamanya Rehan, mamanya Rehan, mamanya Rehan, mamanya Rehan, mamanya Rehan. Yeay. Buat bongas.
yen kula kangen lan Kangen lan sedih. sedih